Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Thank you iti pan nakikadwayo manan ngagbuyak ka nagdengeg. Kada iti drama tayo diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti baro manan nga episode diti drama abiyag ti tao? Makablawang pa Daronel Katabay, di Tabanog Sur, Bani Pangasinan, Jomar Silpaten, Cheryl Wakit, kan Homer Alamo. Kaya ti tayong tingaro dendenggan ti episode 402. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mangan kamutan, Rika, anak ko. Imuna kamin anangan kan apong mo itay. Anyat masida. Tuyo, anak ko. Tuyo manon. Tuyo la ka na yun ng tipas pasidayo. Ano san tayo pa'y laang tay sumot nga rod ti pakaanayan ti kwarta, anak ko. Ti ko nayo kit di imot kayo. Ni, saan nakasta, anak ko? Mismo nga anak yu imutan yu. Anyat klase yu nga inangay. Saan apod no day ta, anak ko? No adda kwarta, gumatangak mat iti naimas apag sasangwan tayo kada apong mo. Talaga laang agipitak ita. Manmanumot ngamin ti gumatang iti lakok anateng. Bayam, gumatangak to iti naimas asidaam inton bigat. Saanan? Makapawan ganas ti kastoy. Saan kumamot na kasta, anak ko? Ar-aramidak mo't ti kabailak tapno di ka marigatan. Apay pimbalaw di anak mau. Di na kayat kituyo asida ang tatang. Anya? Imot ka kung nanapakit di kanyak ah. Hay, di na mo tirigat mo so akasta. Ar-aramidak mo't ti kabailak, tatang. An-ano sakti aglako, tapno lang ang adda aramatan na. Saan akon amangan iti naimas, tapno lang ang adda balunan na. Ngumapaya kasya moten. Ala, ipalawag mo lang taking kuha na anak ko. Dumting tutal daw ang awatan na ka. Sapay lang ko matatang. Nalakala para kin kuha na ti mangisawag iti kasta. Nga ben, di na mo tirigat apag daldalanam. Tapno maipaay mo lang, dagiti masapsapol na. Mamigat ka pa, yapok. Sana na pong agrubata kun tagur urayin ni Erika iji balayda. Saan mo mabalin ang mapan ka ije pagadalan a dinamigat? Kasano no matalimu daw ka ijay? Awan matlat na imas asidaan ditoy. Di uman ngamin kanunungan ti kinaimot ni nanang. Saan anaimo tinanang mo, apok? Talaga lang awang kwartana. Ar-aramidin na magpiman ti kabalan na paraking ka. Sipod pimusay ti amam. Ison ti timakdir nga amakin inakin ka. Adaw ti sakripisyo ni nanang mo. Tapno makaadal ka, apok. Sapay kumata maapresyar mo. Dayta sakripisyo ti panpanakilyaw. Makantupay kat adun ti pagkurkurangan na. Saan adakkel ti matmatgidan ni nanang mo tapno mo, mapok. Naglaklako lang iti kumkumpurmay. Pasaray basay ti mapaglakwan lalo na duma. Iso ang maawatam kumabay, apok. Nasapa ka mo't nagawid, anak ko. Wen ata tiniliwda kami, tatang. Kapay may. Bawal ka no ti aglako iti nagpwestuan mi itay. Yeah. Ay awanon, inaladan ti kakaiso na alako. Unayay. Ay, ipadas ko man ti makisarita kin ni Mari Luisa. Ang mga numabalin ko ti aglako iti ayan na. Makidisdisplin sa lang mo, day chay. Wen tatang, barang kaasyan nakmat akin ko iti restaurant apag disdisplyan na kadagiti lako na. Saan amabalin nga isardeng ko ti panaglakok, tatang? Mano atawon laangan kat agkuleyon ti apuyo. Ala, padasim to nga rod akasarita, anak ko. Padasem to ati makisarita ka ni Madam Helen, Mare. Ang damot pa'y kit di mabalin na pagpwestuam ijay. Adda nga ta inton bigat, Mare. Wun, Mare. Kasaritak to nga rod inton bigat. Barang kaasyan na. Agyaman akmanan Mare Luisa. Awan nga min amok apagpwestuak, madam. Jakmet ka ba ilan ti agabang iti paglakwak ko, ma? No manugot kayo, aglako ako mamot iti sangwanan ti restaurant yo.
Nalawa pa'y matkit di dita. Mangyag kanto iti lamisaan. Ti pangidispleyam kadag iti lakom. Nukas na, umanugot kayo, madam. Mabalin ko ti aglako dito eh. Wan, okay lang kanyak. Agyaman na klaunay, madam. Awan anyaman na. Ano sa nyo lang tatalaga alimitado ti mabalin a pagdispleyan nyo. Okay lang, madam. Tinapatag kat adda. Tapno saan mi nga iliblibas ti panaglako mi. Narigat ti matiliw manen, madam. Anyat masapul mo, Gloria. Mabalin ti agdawat iti sabaw, madam. An-anwam ti sabaw. Pangaldawan mi ko maitigayam ko, madam. Uray basit la sabaw. Adda balon mi nga innapoy. Mala, mabit lang tikan ka. Ay, ungayam. No adaman ti maurnong abasura. Wano subsobra dagiti customeryo dito restaurant yo, madam. Kat idulin nyo taalaag to. Para kadagiti aso mi kuma. Ayun, ado ti masaysayang. Mala, tay bagak to kadagiti staff ko. Agyaman na klaunay, madam. Mabit laang, tay bagak nga ikanda ka iti sidaan nyo. Uray sabaw laang, madam. Ay saan Nayunak iti karne kan nateng. Ala, saanan, ma'am? Awan pagbayad mi. Saan ko matapabayadan? Libre day chay. Oh, agyaman kami nga rod, madam. Uy, Gloria, anda gumatang itila ko manatang. Pakilakwan man pa'y mare. Maulaw ak matan. Ha? Ala, apa yan nga eh? Tsaka mo, banog ko lang siguro da ito eh. Malang aron, idumog mo pa ila ang tap na makainanaka. Ang mga nubanog mong agpaiso daytan. Wan mare, mayat to no madamdama da ito eh. Nay, anya tayong yawid mo? Naggapoy ti restaurant ni Madam Helen, tatang. Anya? Dinawat ko ta sayang mat. Para kadagiti aso ko na. Ngam dinaam mo para kada tayo ti daduman. Ay. Delikadon sa mo dahi anak ka. Ang mga lunabang lusang. Bugwak dagito tatang. Sa akong tulutwan manan. Kitain nyo dahito dakkel a fried chicken. Adapay na inay-nayo na karnit baboy, tatang. Sayang dagito'y numaibulbul lang laang. Mala, sikat ti makam mo. Lutuam nga raw na imbaga. Tatang, siyak ti makam mo amang diskarte. Sigurado ang maragsakan ti apo ko yun ka. Makaraman mo't laangan iti fried chicken ako nada. Ay, wala. Kalayon mo't piman na talbos ti kamuti ti sigsidain tayo. Nadamo may gatang iti tuyo isua. No kanayon nga daitid ni Madam Helen, saanan aparikot ti sidaan tayo, tatang. Anay ko, sumrumanan. Sumrutay. Ay, dahito marikrik na ka. Asos. Kasla agbibinag ti kanawan asaka kan imak, tatang. Kan oray to'y makanawan nga ulok. Api nga ta kasla sumsum garak ajak maawatan. Kasla agbibinag. Asos. Agpakita ka lang ni ti doktor. Ang mga nonyamot ditan anak ko. Banog ko la siguro dahito'y tatang. Kanayon dahito'y amariknak. Ngam no iyan anak, maikat mat. Di ka magamin agpat-patsik apo kasta nga darikrik na. Awan dahito'y tatang. Gagangay laang. Inanalati ka sa pulak. Banog ko laang dahito'y. Nasaya at matasimangpot ka nanak ko. Itay pa'y ngor-urayan ka. Apay manan aya. At dahin sangpot ko ang naimas amasida para kan ka. At nakaluban dito yung kusina. Fried chicken, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti fried chicken. Ay, ko siyempre, ginatang ko. Adamot gayam kwartayo kat. Agtugaw kan, taag-gauak itiin na po'y mo. Sus na ngay. Awan mo't sus na. Ayun, dayta tinalipata ka na ko. Inton sumaron na gumatang kayo iti fried chicken. Complete won nyo mata. Di adda pagsawsawan. Wunan ako, laglagi pagto dayta.
Di kag merienda, Mare Gloria. Mangal daw tamot laangan no madamdam, Mare. Ha? Agtip-tipidak, Mare. Agkulehon ti anak ko. Sigurado adakkel ti gastusan mi para iti panagadal na. Kapag bingayan tangarudan atay suman abalon ko. Saanan? Kanayon laangan asyak ti ibingbingayam. Malaki din. Duwala ang tiginatang ko itagsapa. Taisula ang mati manayan ti kwartak. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Sapay la kumata dumtang to ti aldaw ama kasubadak mat. Sagay sa kayo, Luisa kan Gloria. Ha? Anya day ta, madam? Kay kan Shanghai. Kasangay ngamin ti anak ko iti kalman. Iso analagip ko tinangilasin iti para kada kayo. Ay, agyaman kami, madam. Awan anyaman na. O ala, kaninyo, naimas na ita. Agpili kayo mutaan at dati natang akayat yo, madam. Itag mi iti libre kada kayo. Wan nga rod, madam. Agpili kayon. Fresh dagita. Ay, saanan. Ila ko yukit di. Ta isupay ti mapaglakwan nyo. Oh, ape adi mo ka ng tiintad ni Madam Hilda kadata. Nabsogak pa'y, Mare. Yawid ko lang ang dayta tapno adda ka ti anak ko. Anya? Sigurado ang maragsakan day jay. No adda isang put ko akanin na. Grabe matikas ta sakripisyong para iti anak mo, Mare. Talaga akasta, Mare. No may saka nga ina, aramidam ti amin para iti pagragsakan ti anak mo. Kunak man no nag-enroll kan, apaw. Ay, pagpampanunutak pa no agenrola ko no saan apong. Madanaganak ngamin. Anyat pagdanagam. Amuyo mo to ni nanang. Amangan no kumaro man ng tikinaimot na. Kat di na matakdaran ti imbaga na nga iso ti makaamo iti magastos para iti panagadal ko. Saan mo't nga imot ni Nanang Mau? Italaang mo't asimingpot. Amo na ngamin agumura akan kwa na no di na itad ti kayat ko. Ulay kan ay apaw. Aginrol ka kikding. Uray ti public apagadalan. Tapno sigurado ang makaturpos ka. Makitan to, apong. Mangal daw akon. Awan ni Mari Luisa ita dito'y paglaklakwan mi. Iso asyaklat kan ti mangan. Mabain akon ang mapandumawat iti sabaw di ta restaurant ni Madam Helen. Iso asida kung ti ginatang ko itay a fish cracker. Ay na, nabsugak. Nagimas di kinan ko iti restaurant. Inakman pa kiti agpagnapag na. Agure ka. Kasla ni nanang di mangmangan iti sango di bangir a restaurant. Asit kakman. Ngamtsak agpadlaw. Anyat gatangan nyo, madam. Sir, nalakalaan to'y natin anak ko. Bumatang kayon. Dayjay, nalpasan anangan ni nanang. Apay akas ti matan tiriknak ang nakakita iti langana. Fish cracker laang ti sindana. Pumanawak dito yan. Kaslag kapsutak. Bigla ang nakariknaak iti asi iti inak. Agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ko. Kumusta mo ti panaglako yung ay? Kaasi ti apo. Naibus manan. At damanin balon mo inton bigat. At iti kwartam. Tapno adda pang restaurant mo. Ay, saan na nanang? Agbalo naklatan itiin na po'y kansidaan. Tapno makatipid tayo. Ha? Makonsensya ak ngamin. Agkakaimas ti sidsida ki restaurant. Idinto tada kayo. Fish cracker lang ti sidsidaan nyo. Ha? Anya a fish cracker. Saan mo't nagimas ti sidsida ak iti paglaklak wa kanak ko. Pasig nga rod a karne. Di kayo naglibak nanang. Nakita kayo itay aldaw amang mangan a fish cracker ti sidayo. Di kayo inasitkan. Tamakasang sangit ak iti amang buybuya kada kayo. Ay na.
Di ka maasyan kanya, kanak ko. Tanaira na laeng dayjay. Pasensya kayo na. Maawa takitan ti amin. Bala, igaad mo kit di ti panagadal mo. Diyak kayat nga gregat ka matakas kanya, kanak ko. Narigat ti saan ang makaadal. Nang runa no nakurapay ka laeng, anak ko. Congratulations, anak ko. Congratulations, Apaw. Kamaudyanan na. At damot lang ti degree holder iti pamilya tayo. Gapuday ta iti ado a sakripisyo yu kanyak nanang. Apong, Anyat kayat mo a regalo, anak ko. saanan nanang? Igatang yukit di bagas. Ta sa anak pa'y ang makapagtrabaho ita. Masapul nga agboard examak pa'y. Alangarod, tayurnungan tayo ti busbusam para iti panag-board exam mo, anak ko. Biyag. Di tao. Hello gagayam, naragsak ngal daw kan oras iti tunggal maysa. Kat pakaragsakak met, ti kanayo nakadayo amang padpadaan kadagiti uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang kan drama abiyag ti tao. Baro manen nga episode di may patangatang ita a drama nga makablaawa mampay dagiti sumaganan da Jessa De Lara kan amin na taga San Mateo Isabela, Annabel Tomines tita Hong Kong, Jane MJ Canerico Camps Marcelino. Katitayin tayo nga ruden danggan ti episode 403. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko ken ka. Oh? Anya rita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh? Anya rita, good news mo. Magagaran ako na makaam mo. Honey, nagbungan tin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na, adanton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apaya kas na tilangam. Kasla natulala kay di na amom amasikugak. Saan ka kadian naragsa, kani? Kwa? Saan naman naragsa ka, Ellen? Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ije lugar mi. Tapno maam-am mo da ka matanda na ng kantatang ko. Ellen? Lading itek. Ngam saan ta mabalin ti agkalaysa? Taapay mat. Pakawanan nak no nagilimadakan ka. Adan asawak, sakbay anagam amota. Anya, Ronnie pang-aasim. Di nakramagan itikas na. Sa anak ang makirinrinabakan ka. Pudno ti ibagpagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanagan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkal na. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay kastoy tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan na ko ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Kidawam ti panangawat ko kan ka. Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. No pudno ngay ayatan nak. Di mo maaramin ti mangloko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo.
Nay, si kamot gayam anak ko. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumra ka. Agyaman na, tatang. Nay, nagdadakkel mo't lagi tabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagapwam. Diya ka mo, tatang. Basta agbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Nay, ako ka. Apay alimlim tag dagita matam. Nagsangit kan samat anak ka. Ah? Saan, tatang? Napuyatan na klaang. Iso akas na. Agsangsangit manen jay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samat problema jay anak ta. Kasarita man tapalot putam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog ti anak ta. Ah, Kati problema. Ada asawa di nakasikuggan ko na. anya. Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Damo na. Baro di nakirelasyonan na. Kamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbaga ti agpaisaw. Edi imbaga ti anak ta ti panagkasardan. Anya. Lukas ta. Agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasda pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak. Tay nalilaw damutan. Apay, ati pa anak ta mo, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin ngay. Pinanawan na ti lugar ang nagtrabahuan na. Pimanawan iji dagus na. Di na kano kaya't ngagsinada ngem ni Ellen ti nagpursigi ngagsinada. Katuwan Anya pala aga po nga ibantay na ti bagina iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Huwag nga roda. Iswan na sakit tinagam ti anak ta. Taara paap na ti makikalaysa. Ngam di na ninamnama. Akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta, bakit? Tulungan ta. Anlingayin ta atap no saan na mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gapo kay Jay Clinic. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyamanak. Addanton anak ta, I me, sweetheart. Uwan nga rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng. Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga rod Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Apay a pinaayaban dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. At danapanan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Asino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kaya't mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawa. Wan mama, nasulisogak. Nailaw anak. Diya ka mo no kasano nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Apay nga inaramid mo ti kasta.
Amumot ang basol ti kasta. Mama, Ngam oray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kan kuan na. well mama, inkarikmat kat di dayta iti nasikugak. Ibagak nga ta kanya ay nga asawak daytoy. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang rona kat masikog. Amangan no maapektaran ti sikog na no ma-stress. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ha, Awanan ka itibain! Amy, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Si Kati ay ayatag, ta si Kati asawa. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Amy, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karupro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kagura nakpailahan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kunkuraan. Adan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga mutla nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isasik isuglitan ti sigud alinangan ta. Oh, agyam anak. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidem ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanan tayo ka dinanang. Apay-api nagsukat dak. mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalin ti aramiden? Gaputagol uli magtalatan. Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amangan no anya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok ti ayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngay may kayo ditoy. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaungon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang ditoy, Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. No mabalin, diyak kayat nga agpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebangam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo mat. Awan trabaho. Iso agipita kita. Marigata nak amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam. Uray pinagtali ko damon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na ken ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabahok. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amam yan na anak ko. Tagawitan. Babay, tatang. Kaya't ka ko mga arakupan. Sana mabalin, Neneng. Tani, ado ti makakita kada tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige, panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na anak ko. Agawitan. Nakaturugan ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti ama na?
Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti aman. Ngamjak ni namnama akas jay ti jar na nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumaiti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na ko. Saan pa'y? Al-ala agla titurog ko. Namapay ngay ngagsangsangit ka. Awan anak ko. Alam maturog kanwan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Alam maturog tan adwa. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Alam, good night anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang nga asiyo tatulungan dak nga agdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti ama niya na. Awanan tatang. Na minsan laan ng tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga ya di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat bak nang dansamay. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngambaybayan yun tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang. Tapat tiyak asaan na tayo abaybayan ti Diyos ana marswa. Tatang. Daddy, kurang tingtod ni Mami akwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmat at talaga ni Mami. At iti magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang At dapay gatangak aka sa pulak igi school. Yag yun ta sa nga ribo. Alang aron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ang makaadal. Taado mo't tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata no da na ilupas mo kurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad adalakmat. Makalpasak tulat na Hello, Nanang. Siyak ka naman ng contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga roden ang mga bangka anak ko. Narigat ti mang namnama, Nanang. Ngamin, napigsa dagi ti kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasdi amarabyan nakag-practice iti school. Naimbag nga ron, tada di bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolom iti tricycle na. Tapno adda pang itulod kan pang sundo na kan anak ko. Siyak ton ti gumatang para kan kuana, Nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nay, nakablawan ka, apok. Si kamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot nga minti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apaok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ngam si kalata ti kalaingan, apaok. Nala, mapantayon tane rabiin. Intay lumugan na ni Jay narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawid. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kamin Francine. Mangan kayon tonwan tane, agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito balay. Ay na saanan tane. Agururay tay kliyente me. Imawag ngamin kat masapul asabtan mi. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na mi. Takaasimot na 1/4 ti anak ta.
Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Katain nyo aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sa nabali, awan mo trikrik-naan mi iti bagi mi, mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita, ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan, mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mat ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramitan nyo. Baknang kayon, may sadya anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruwar? Ikikamala ka di iti suporta. Inikak idaidin. Umdas da jaya na pangrugyan da. Jay ko nam a 10,000 pesos nga inted mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen, mama. Tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na suportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mo't ngay sikreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol, mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga gina. Isang black ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mo't jay anak mo. Amangan no kasapulan na titulong. Adamot di inana. Di na baybay anti anak mi, mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isang black ko idan. Agram da Manggad da tamna da igatang da iti kananda. Manumot latitad mo ang maikisay iti kinabaknang mo anak ko. Di mo kumaimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod amismo ken ka anak ko. Napatag ti pamilyak, mama. Diyak kayat amarakrak. Isa diyak kayat ti agaramid iti panggapuan ti saan mi apag kinaawatan iti asawak. Ay na nga bagtapo ko ta. Ison tumanan ti laban da inton piyesta ti ili tayaw. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti rey na ti ili tayaw. Ikarigatak lolo. Ipakat ko amin ang kabailak. Ay nakapimpintas ka nga men, apaok. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Malala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Ah, Anya kumamot ti inala na kang kangay. Agraramang kamoy talaklakayan. Yan anak ko, balasang ka na talaga. Kablaawan ka, nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kun arapaap kumatan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga lala kanyak ng agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ag desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak a modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumatan anak ko. ay giant ti apo ko ta bakit? Adan iti tibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV, nagiti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot Ay sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na ititibay. Ay, jak amo Paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay ngam oreno kasta. Nakaadal na ti apo ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kinalaing na.
No kasta, saan kan nga agsubli iti abroad, anak ka? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti edan mo. Kun adamutan na talga da trabaho ti anak mo. Agsasalupang pa iti sideline na iti panagmod-model na. Kun mo pa komersyal na. Wen nga rod tatang, jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti anak ko. Way, iso nga agyaman tayo ti Diyos, ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadaal ka nun ti doa kidney. Oh, anyan. Apay nga yakas tamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kasti nagtong palak mama. Kat naigidan pa iti panagsakit ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya, Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amangan no may busti ornong ming agasawa. ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Numuna kat saan mo't ang nag-eskwela ti anak yo. Tainun una na mo't tinakiasawa. wan garol. Sapay sininaan namanen di may kadwang asawa na. Adamanen may katlo kanin din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga para kan kuana. Tapno aguli makan. Ada nag-message request kanya. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman ti chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Lukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Uwan nanang, kumusta anak mat? Kanayon na kano amabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan? Idinto ta idibasit ka? Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan serserbi na kankwana. Sa ita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon da ita sakit tinakam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak nanang. Ada na dagsan sakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti panagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya, Kaya't nakano nga ron na makita nanang. anya, ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay kano lang mati ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakita yan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Tatang, kasti gayam tirik na tarakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka anak ko? Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka tanapintasan ti biyag mo anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang.
Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko tara paap ko. Kasalungat na masulitak tinagkurangak ken ka anak ko. Kat masakitak matan. Ala, di yun panunutan dayta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Ngun kayam, di ka pa'y pumampanawan. Inawagak itay tikabsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayam tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am mo, anak. Awanin da papakan, mama. Imbatid akon manang yana. Awanin kat-katuan. Tawan matanday di Lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanin dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadenden na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay mi. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa. Oh, Kababayin manang. di ka ko magbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman nakmanan manang. Tauray binaybayan na kaday di papa. Si dadaan kalat na tumulong. Nagsaya at ti pa nagpuspusom. Awan umartap iti tao na saya at ti panagpuspuso na. Kat sigurado nga agbalinto ang nabaligi ti masakbayan na. Alaga gayem, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot madlangan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa ti manan ti gayam yo, mga kakamakas manang biyanang, kan ti mang parpartuat iti drama abiyag ti tao, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, naimbag nga oras yo amin. Baro manan nga episode wano pa kasaritaan ti may drama ita, nga makablawa mampay da Jackie Aliado, dita Isabela, Miss Kenneth C., kan belated happy birthday kani Joanne Rovillos. Kati tayong nga ro dandanggan ti episode 404. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon Mari Luseng. Naglalaok, mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, ta isupay abalunan ni Christian ije pagadalan. Ay, talaga desidido ka amang paadali ti ampon mo ah. Wen takas makita kat desidido met nga agadal. Sa bagay madlaw mo ta nagagut kun nalaing pa ije pagadalan da. Naku namon, mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka amang paadal kun kuana ah. Wen oray narigat ti biyag. Maikarigatan taadamot nga rod arapa apje uping. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot ti nagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapabasol, ta isumot ti nagdesisyon para itibiyag na. Wan matkit di ah. Malahmud to nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya Christian nanang?
Adda klase na ita. Apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan nyo pa ilang day dya tao. Kaya't nangarod mo't ag eskwela. Agbambanog kayo laang. Saan tayo matakapkapin ano day dya Christian? Si kakit di mo't anak ko. Di bali ata saan mo't asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Jack amo kada kayo nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon. Para lang iti panagadal day dya nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Adda iti sigod apang iduldulinak. Ingkaalaan ijayan. Nayapayag, agan ano ka bakit? Napan kalabimulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawin. Kasano mga men, makapasuron day dya Christian. Apayaya, Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Siyak to pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Day dya to ka ngampunan. naggapuan nga minda jing ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apim musay Gaputan na tayo, inala na mutan day dya Christian. Sinublat na ngayon ampun. Awan lang arod makukwartanan ng alapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, ha? Aday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Ay, wun Mare. Agbirbirok kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mo. Ay, apagi sumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanot arubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wun Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ijay pagadalan da, Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian ijarubayan da Hazel itay bakit. Ni, anya tararamidan da ijay ngay. Agdaldalos namat ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dalama itod na kini Christian. Ngarod imbes asika nga anak ni nanang ti agnomari ti pagrigrigatan na. Saan? Tada dya Christian mo't ti itrab-trabakon na. Nagswerte na talaga dahi dya nga ampon. Pangasim man Christian, di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Saan mo't manang Jonah? Anyasan, kano mabamban no ganti na kamakitang tangdan, tapno dala maitod na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi akto ka ni nanang lusing manang. Na makaturpusak to, siyak matimang tulong ken kwa na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka ni nanalusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay pay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo. Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni nanalusing para kanyak manang. Agadala ka na imbang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya Christian. Siyak tupay nga anak yo, sana nakapagkuleyo. Dadya tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para ken kaidi. Ngam anya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayong tumalang dadya Christian no makaadalun. Ay kat adamot ken kuana day tan-a. Basta siya. Kaya't kulaang atulungan ni Christian. Takaasimot. Awan sa bali amang tulong ken kuana. Ken sayang ti kinalaing na. Ken talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tanapig sa akpay mat. Kabaelak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragrag sakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga rod.
Kasta kumamot ti arapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo't ti agrelax nanang. Una, makaangasak mo't tawanan paggastusak. Apa man ang malpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahoak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya man na dya Christian bakit? Ay, huwag nga rod Awanan, sigurado apanawan na ni Nanang. Sayang, tinagrigrigatan na pinang paadal na ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindum nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na Anya kumamat ti itulong day nga ampon ka ni Nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mo't ngamin iti asawam Awan pa'y mo't anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Diyo lay diritso no diyo kaya tagpautang. Awanen kwarta. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagadwa sa uyaw. Ngam no jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kastang arami diwa. Adda paborito yu. Oray ko manupod no nga anak yu. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na ita, Mare. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen, Mare. Saan ka nagbiddo, tanang paadal kan kwa na. Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit, makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod, Mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pagimunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na at anak yasawa mo tadagos. Wen nga rod. Dayta ti di na mapanunot, Mare. No agsasao, kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbag pa'y kajampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na, Mare. No kas jay siguro met ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan met, taag dumadamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho nanang. Addan pagtrabahoak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang. Kat nagsweldo ak. Gumatang tayo adagos iti materyales para balay. Taparenovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti parakan ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong aktulat ta nanang. Masapo lang matariman to'y balay tapno saan nga agtedted no agtudo. Ay kat makamuka nga roda anak ko. Saan kayo ang nagdwadwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materyales diti balay yun, nanang. Ginatang ni Christian dagita anak ko. Ni, dakkel mga ruti sweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Mala sa nabalin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno at dalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanin nyo. Imparenovate mo't gayam dan nanang ti balay dan.
Wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talagang asensadon na diyang ampun Kuwana, ado ti kwarta na ngam gapo kininanang. Inga ka dumawa di ti kwartana Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang matinang padal ken kuana. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw nalaman. Un nga roda? Ay, iparanod na mo't tinagbamban no ganti inak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita Christian. Ha? Apay ka di manang? Kaya't ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadal kan ka. Diyak to malipatan ba ita manang? No kasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes asyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes asyak ti pagadalan na. Si kamo timpang pangruna na. Mano ti ka sa pula manang? Uray jismil pa'y laang. Awan mo't igam ko akasta agatad manang. Ken adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Mano nga raw ti maitad mo. Diyak kayat ti gasutlaan. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababay ti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang paadalkan ka. Iso arumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di ka laagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta, tada kayo kang arti ng paadalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagadungag kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo ng aminan ako. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbannukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kayat apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at ada ka nga rod utang na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay mamagbalin abayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapat patagda diyang ampon ngam siyak nga anak yu. Apay ay kasta kayo. Di naklang amin maawatan, anak ko. Sige, mapanakon. Awan mo lat na sayata turungan day ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na, inka dumawat ka ni nanang, tamang nagswildon jampun na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta, nagado nga ibagbaga ni nanang. Agit talaga kasta Palabsimlatan iti bangir alapayag mo tanyaman nga ibagana. Makauma mati kastoy. Apay si kalangay ati mamuma. Nakarkaro kanyak Ha? Mamuma akon iti kinarigat ti biag. Kunak idinog nam ayak iti denam. Ngamsan mo't kayam. Nagluko kan? Siyak kumatirumbang amang ibagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isaano kunam ama umakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang-sangitam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Morotan iti sa bali a babae. Anya? Adanam amuna iti biabak na nga babae kat nagtaraydan. Anya? Ay, darom ko ida. At ebidensyak.
Ada nabasak iti convo da iti babae na. Inye screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarum ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibagati pa nagkasaryo. Ngam ko na yung awan kwarta apagkasaryo. Nanang, Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiag ken kuana. Iso nga insukat na kan. kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasaysaya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang, nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid na asawa kanya. Ala, di ka ko magpulkok manang. Lipatan mo na di alalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga ron ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik nagkatawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpot kalata kanyak. Ala, lipatan mo na ita manang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumataga brunanang awamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo tagpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan kirong mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Aga abroad, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumro kiti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't nagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga aga abroad. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko. Hello manang, kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adaak dito yun. Wana, talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impa-check up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso, iso nga inikan ti agas na. Mala, si kapay lang arot ti makamo ka ni nanang Tani, adaak mo dito adayo. Un manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tadyak baybayan. Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris ko dagiti bigdot ko. Kat agyaman nak iti panangipatag mo iti inataading ko. Nga uray saan mo apod no nga ina. Agyaman akmat ta maawat na kon akabsat manang. Tauray san tayo ngagkabkabagyan, ipatpatag kay latakan nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan kaading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Awan tinasaya at ngitden ti dakes nga apal, panangiruruman kan panang tagibasit iti pada aparswa. Naragragsak matla ang tagbiag no awan ti kagura. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ipapaay wanay sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.